Mafuana la ngase manatu e tātou te wheiloai o ngā tal tonu mai ale te mina watu aile mātou a whaasisilanga e peo na watu aile le whaka le tātou Kapeneta. Ia o lela le na ta amata ilona fisiringia ia le tātou Matāgaluega. Ia mai nisi fo o tausaga o le tustala. Ia peo mafuanga na rena tausaga tuloa ia taimalangi ma meritiana ma le vaenga le tātou Matāgaluega i sota ia tu yati o tou. Awa ia le whaamoemoe o la o iai mo le Vaiaso fou. Ai o leo na whaamatala atu le mea na tupu. O le aso lulu na o mai e le wala au le fionga le pulsili o le Matāgaluega Soifua Mālōlōina. Ia le fionga ia ai ono, Professor Ekalesia. Ia mai e se lato finangalo al tato Matāgaluega Soifua Mālōlōina. O se awala e tamwhai whaititia ai ia le tūlanga o lo whapenana solo ai le whaamai le influenza B la lea. O le saunoanga lava le whionga ia ai ono ua tele ana ua tutumu uma ia tātou maota ngase i mototua, tuasivi, ia whapea foi tātou whanmai whaitu Mālō, ia ma lipoti foi ua maua mai tātou private practitioners. Ia o le peo le talsanga lalia, pe le mawhai na toi whaopopo ia aso e tāo fieita me tia onga i le vaai ale Matāgaluega Soifua Mālōlōina. O le tō tele o nei fanau, o tō tele o lātou o tāo fia i le whalmai. O fanau i le vāo le whātausanga na i le sfulima sfuluono, le mātutua. Ia atou sinsila lola i tulanga whaale au onga. Ia o le whātausanga o le teimilea le ICE, o la whanau o ngā amata. Ia whaasolo ai la ia i tausanga tulagalua, ia se o ai i le tātou o ngā kolisi. Ia a tau lo sfulima sfuluono, ia tō tele o tātou whanau le o le tausanga sfulua sutonu. Ia peo le mafuanga na le na mai e se tausanga al Soifua Mālōlōina na il Matāgaluega o aonga. Ia o le la le na tāpena i loa le tātou Matāgaluega i se polkalami lo a whaatatia i peo le la laua whailoa o la tāofi umata maiti. Tāofi il whanau a aonga mai le aonga le Vaiaso lea e sosoani ai i tūlanga lea wa mai il polenga ale Matāgaluega Soifua Mālōlōina. Ia ai whaawau pea ia ngaluenga a faia onga, maulu a onga, a siasia onga. O lona winga o lela a vele whaamamafa e whaatino pea a ngaluenga a ulu a onga, ma faia onga. Ile tā penanga la leo ngaluenga o le fanau. O a onga umai wa umai ana whaatino i el connectivity whapea foi ia infrastructures whapea. Lea foi la o la amata na activate i le Aso Gafua. O le mafuanga foi le na nau ia o atu le tātou whaasisilanga pe a taunu'u mai le whaka i le aso anafi. Ona ia maua le aso le nei ia amata ina tā pena nei le Aso Faraile whaasolo atua i le weekend mo le whaamoemoe i le Aso Gafua. A whai foi la e le o maua le foi ia le connectivity. Ai ua te tau foi la na tā pena i whai a onga ni ngaluenga. Hard copy materials. A wale ngaluenga whanau. Mo le Vaiaso la lea loua o whapenana pāsia i le whaka. E whaamamafa tu ale vaenga lea whaamulimoli. O le tūlanga lea o mātua. O se tausanga tātou Matāgaluega, o le teimi tonu ale tūlai mai mātua i le muamua ia o ia onga. Ia o leila matua ia i a onga o lo a onga i lato whanau o ngā e se teimi o le aso tai mai a onga i nai mātua i polkalami o whapena o a Matāgaluega e te tauna atu i mātua ia piki mai ia ngaluenga o lato whanau ia whapena na whaatino i le pito la au a mātua. Lona lua
watu fo i se tausaga ma se tu'alalo o le tatou matagaluega i le paia o le aufaigaluega i totonu o nu'u taitasi e mo'omia fo'i le fesoasoani o tatou faife'au ma latou faletua ia una'i le mataupu le i matua e o mai e mai le meaʻoga latou fanau ia auā fo'i ia latou a'oga le la'amisi i le vaiaso fou silasila fo'i o a'oga ia o le mālō le tatou e amata i le Aso Gafua le ua toe tāofi ae ua iai a'oga Ekalesia e pei o a'oga le fakasā ma le metisi ia e fa inisi a'oga le katoliko e le o a'oga uma pe le silifia inisi outou wa e St Mary's wa ia St Joseph's le auva'a faapea fo'i le Divine Mercy le lunga i Mālōlō lei au isi a'oga e pei o Marist Brothers ma St Joseph's College ia o lae e toa e le vaiaso fou so e la vaenga la le na titilo iai o le ona o le pikana a mai le Soifua Mālōlōina e a fia ma aonga le Mālō aonga Ekalesia aonga Tumā'oti ia ai mai se lava ia latou silifia o aonga amata tulagalua ma kolisi o ngo age groups ia lena i le popolenga o lesi vaenga fa'amole ia fa'amalosia fo'i la o le tulaga lea o nai i tatou ulu a'oga ma faia a'oga fa'amole I would like to stress that this is not an off day for teachers e fa'amanino a le tala lea faia a'oga o le tou taimi le tula'i mai loa e aua ne toe tula'i le mea lena i ai taimi le koviti o le taimi le koviti lena aliali mai fitu vaiaso lena tāofi e a'oga na iai a'oga fitu vaiaso le galuega na faia le la lena no vesi e loa teimi tatou felo'ega muamua o le galuega iva masina tamafai fa'aofiofi le 5 masina ae mafua uma le mea na o le faia le galuega o faia a'oga ma ulu a'oga o lea la watu le tu'alalo a le tatou pulega ma le matagaluega o a'oga fa'amolemole faia a'oga tula'i mai i le tatou galuega mo le vaiaso le la'asau nei e mo'omia le tatou galulue fa'atasi e le gata e lea o le a fa'atino fo'i le galuega o tatou asiasiaʻoga ia fa'apena ia na fa'atino le galuega o a'oga uma i totonu o lana ia i tumālō ae le gata fo'i lea o le a'alu fo'i asiasiga o le tatou matagaluega we are not taking this lightly o le naunau-taʻiga o le matagaluega sa tatau ana amata a'oga but onga o lea ua mai le tu'alalo mai le matagaluega Soifua Mālōlōina e onga afia ai le soifua o alo fanau a le atunu'u lea la ua lagolago ai le tatou matagaluega le tausaga lea ua mai le Soifua Mālōlōina when we are dealing with health when we are dealing with such an influenza it is responsibility of the education sector to ensure the safety of our children and mafuanga la lea le wala matou langolangoina ai ia le tausaga le Soifua Mālōlōina ai ia titilo fo'i la i le itula lea matua fa'amolemole fai fo'i le tou galuega ia tou o mai ia ao mai ia galuega o tou fanau faia a'oga tapena galuega o fanau a'oga ave i matua ia o se tatou galuega fai fa'atasi pe ona o fai atu i taimi o tea o le galuega o le matagaluega o le galuega o a'oga o le galuega fai fa'atasi o tatou uma so le la leo so le tausaga lea o le tatou matagaluega fa'amolemole ia tatou galue fa'atasi auā le ia polokalame fai o a'oga ia fa'apena fo'i le tausaga ai ono ma tagaloa ma le vaega o le Soifua Mālōlōina fa'amolemole a le fa'apeleini a'oga na tu'ufau ai lola ia le fanau e aua nei faia ni se mea pe tu'u a latou tafafau leai o le neagaga latou ia taofiofi le fanau i le fale taofiofi ai mai se pe aloa o lae ma'i lau alo taofi le fale ia tamafai la lea ia fa'aalu i lalo le numero lea ua tā'ua mai le Soifua Mālōlōina ia o se matou fa'asisilaga lea la atu pea le avanua manai fesili pe 5 pe 6 ai le hau de se furu fa'amolemole auga e tauno'o toe alu le pisasi ia tu'atu lea ma le fa'aloalo ia o tagavaia
Le ai o tanga vai whaftai mo le fisiri. E lima vaenga loa uma na vai el tato Matāgaluega o le a whapenana o uma I tu Mālō. E taitai, o le Aso Gafua ma le Aso lua o le a whaatino ai I al motele sa la whain. Ia o le ava no tonu fo ila lea, o le a whailoa I ei vaenga I e lima. Mai tu Mālō taitasi, e le ngata ulua onga, whapea ia sui al komiti. Onga e te tau ana sain ia inga, ma le konkarate la lea, a wale whaasafua le OGG. O le se tu alalo ni Matāgaluega, ai mai se I tātou I tu Mālō uma le motele, wha mole, Aso Gafua ma la solua. Ia tās fulū, I la solua, wa uma. Wa mai a uma, ele ia se ava noi toi tu at whapea mai, malie I matele I mawanga, ia se whaasisilanga. Lea wa watu whaasisilanga I lunga platforms uma lava le Matāgaluega. I whapena foi la upolu, o le whaatino I la solulu ma la stofi. Ia a o le anganga lea, ia tās fulū la stofi. Wa uma foi ha onga upolu. Mafua le vaenga lea, onga nau tainga, ia o las Faraile. Wato e le foi le ngā lue le tātou Matāgaluega ma le Matāgaluega o tupe. Ia vaenga uma ia le foi tapenanga o pepa, whamaumaunga. Ia e mai lola onga I le vaiaso le tuatu. Wa whapenana o ia le sosoani. I accounta a onga taitasi. So o le vela le whamon e whaonga foi nea vanoa ia tula'i mai foi tātou ulua onga masuia komiti. Ia whapenana lātou ustaia taimi ia lawa watu I le whaasisilanga le tātou Matāgaluega. O tanga vaia e ia le base grant le ia wa umana pasi le Kapeneta. Ia na kwa whapena lola ina whaasafua lola ia I lungo numera o fanau Aonga. O le naunauta inga ia tusa ma le base grant o Aonga uma. Aonga a whapea Aonga tulagalua, tusa ma Aonga Mālō, Aonga ale Ekalesia, ia Āoga Tumā'oti. Ia na tua whapenana ia na tu ulola ia numero but o lo whapenana tu atu I lunga lava whamaumaunga o lo te tonu le Matāgaluega. Ia, ka no mata iring. Ia, lo whionga o le whaiunga na lewa mai le Kapeneta. O le tausaga ia le Soifua Mālōlōina. Ia, maua se ava noa. Ia tamwhai se I titilo pe ma whaina whai titia. Le numera o tamaiti o maua le whamai. O le popolenga le Soifua Mālōlōina. Whai o lea lava e alu lunga le numera. Ai mai se pe a o se nofuanga. Fwoi na le pot whatasi mai tamaiti. Ia o inae o tele le solo le whamai. Sila fo I matailinga ia whamaumaunga ia na mai le Soifua Mālōlōina. Ma le timeline le na ta otuai. E fo linga mai na alu lunga numera. Te mi tonu ale le ista. So I te nofo mato e whetuna. Ia o te mea ia o mo sauninga o lotu services o ista. Ia o le te mea le na wa ai le whamaumaunga le Matāgaluega o Soifua Mālōlōina. O ingana na amata I lona to e alu tele I lunga. Lunga o ngal mafuanga, wa pot tele tangata taluai sauninga lotu me whapena. Whaftai matailinga o le tulanga lava latou ia I mo le teimi nei. Ia o le Matāgaluega o mai lua e whai me whaalongo ai le whai unga wa mai le Kapeneta. Le watu mai le Vaiaso le tasi. O le naunauta I ngā latou ia mo Aonga. Ia whaatino al mātou pito la au. A wali ia le au ino alam fanau. A whapea la wale ma whai o le atoi whauaua. Ia I toi whetuna I atoa por kalame o Aonga. Pei o le mela le lewa o whai atoi. O le teimi tonu anei wa mo mia le tūlai mai loa. O lua Aonga, faia Aonga, masesiao. Ia whapea fo il tātou Matāgaluega.
ia vea meia na maua mai le koviti. O a ma se mai le koviti. O ani le songa ma onga na maua mai e lea mea. Ia whaasao le taimi nei. Whaasao le taimi nei. And, ato e tūlai mai nisi whawhitauri, it will not be acceptable. I le tūlai mai le tātou Matāgaluega le taimi nei. We are expecting full delivery. Delivery of content, delivery of assessment. Mai tātou a onga uma. So a whape whauau le foi. Le tāwhingo tamaiti, ai whauau wale mātou pito la au. Ia whai pea onga le whanau. On our social media platforms, I lunga le Moodle, o a uma ia wala SS. Ai o al delivery o tātou mea onga I tua I alum whanau. Whapenan whaatino ai pele mātou ngaluenga. Sa isa ina o le au ina o le awa honga o le whanau. I timi le na koroka I furi a onga I COVID. Ia, tonu matailinga na lava na sirifia to tele la atunu'u. Na ia onga na usta ia ma faia la tonga luenga. O le tele o isi o onga. Ia, fitu vaiaso le nta o fia onga. Fitu faia vaiaso. Ile ima se ngā luenga na faia. So o ina la lea. O le mafa lewa mai le tātou Matāgaluega le taimi nei. That's not going to happen again. E le toi tupu le mele tupu le keimi le koviti. Me foi la lea lau mafa ai. Fai le ngaluenga sia onga, ulua onga mwhaia onga. Ala whapena foi na taamilo le tātou Matāgaluega. Ia sosoani. O isi foi the platforms, la whaunga foi lectioma le TV o le tātou Matāgaluega. Ia mauti noa, ia o itua. Ai foi packages wa uman tāpena. Le tātou Matāgaluega. If sosoani, I whaia onga maulua onga. Ai mai se foi lātou o lai, o mo mia le sosoani. Ia whapena tāpena le Matāgaluega. I le tu. Ia lau whionga au tanga vaia, ia ole nau nau ta inga ia ustai. We're teachers. We have a job to do. So, lo o le teimi. Tatu oro I whai. Whai la tele ustai ia lea vaenga. Ia ntoi fituna ilo le Matāgaluega. Peta ntoi whauanu ngaluenga lo su. Lo sunga au tanga vaia ele fisiringi le mena. Lo te iloa lava o te whamaurunga au ia to tele o whaiaonga. O lewa lato iloa, le tūlanga ma le whaamālosianga lewa iai le tātou Matāgaluega. Ai meise o lela amata onga mo nei kwata. Ia o la whapenana lato usta ia lewa e. Amata e sa le tūna tāpena Matāgaluega mai. Whamāia o wala i so te inga e te tāua. Whaawawa iloa ia o ngal Vaiaso lea wale i tui whaapopota. Ia, whaftai o tanga vai. O le maanga tonu ana, lewa wa iai a onga ua uma lea wa 100% connectivity. O le whalawe la tau ia, o ngā wai o le I o ia le infrastructure, na I alum whanau, mantua lai tu aonga. Le lau tu la I mai nei le mea lea. So o la o ila, lea toi tamwhai, toi fitu na I la por kalame a walwhai ngā aonga, pe o atu I le Vaiaso lea, tu whatu ia le infrastructure, I whao ngā le whanau, pe whatu ale hard copy la tau ia, ai pe o le nau ta inga le Matāgaluega ia whauau pea ngā onga le whanau. Whether it's a hard copy, for watu for the digital platform, ala wa iai. O le si whai mea moto si fia foi, I pei foi la na ia onga ia le tausaga le tea, o le sona foi ia le na maua. Nei tele na ia atoa onga na whaonga le Moodle. Ia ai al wharawalawe. I le vasenga tolu sifulu mon tupu tamaiti. Ai umai whapeta to alima to ono to ofitu tamaiti. Na awai, o le mālosianga foi lea lai nau ele Matāgaluega. Wha mo le mātua. Tūlai mai. I le taupito la au la lea. Ia mauti noa e mawhaina o mai whanau. E whai la tau aong. Ia langi. Ia, o te minei langi e le mwhaina utalia tu le vaenga lea, but worst case scenario, as I've already said, a whaawawale ia le vavao. E whaawawale mātou pito la au. We will continue to, a whapea e le lockdown, ai whaawau peanga luenga o aonga. Whether it's on a digital platform
o le wa tu fa tu ngaluenga ai fa wa wan ngaluenga no tangaluenga ao Sei titino anga i le lumana nei o le ua makalipowiki so ane i le influenza ia titino anga i le lumana i hone pe a fai o le alu i ale whaasoronga leo so mai le whaama ia o le utau tau mwhai a makalipowiki tau tau mwhai ko le fai au walai tau fo oi la le whaafitau ai a wao ia le whaasoronga leo i le lumana It's a system. Koe oso mai ake i mai system lea ka ngai oi. Ngai oi mele hoi lele pei e ngai oi a ngai pao. Pao oso. Ka moa mai le te ngana. Tough time tailing. Uto e tale lau sunga le lau e City. Because in a perfect world, ole mea nai laina na wai le Matāgaluega. Ia wa nofo tāpena, nofo sauniuni, ia pe o le adale winga i lolonga me whapena, ia wa tātou tāpena, wa tātou malamalama, and o lela wa tātou i loa, wa tawana tāpena fo i ale tu i o wha lea onga, so pe leo whai atu le tengo tea, o le songa mai ana maua mai le COVID, dela la tau whai whasao loa i le mele le wa amata nei, o le nau ta inga, ia alu lalo numero tangata maua le wha ai maisela o alu mwhanau, o ngana tā ua loe ai ono, ia age groups la, mai le wha na i le sfulu ono, ia na iti sit fia, o vase nga tausaga ia tamaiti amata le preschool, te ia o ai lunga le ia 12, ia 13, so me foi la na le na tapena i lo la tato Matāgaluega but ele ngata i me ia fa mai mata ilinga na iti fia o e swing o tau o foi o tulanga o falavlavi fa natura vai fa per avea foi ile songa ia na maua mai foi tato uso i tonga ile pa le foi le maunga mu ma le tsunami ma tulanga foi to e fituna e foi po kalame o lato wa onga o tuvalu ia tulanga lea a soul tai ia o fa pena foi wa fa ina o malmoto ia o to sui foi ia lato por kalame a wala o ino alum fanau latnu so we are learning from other people's experiences foi ile wala fa tino ai foi ile tato au nang o le vaenga tonu ale e tu atua ele faitalia o le uluaonga me tonu ale leo te wha ma whala o ngā lau tala i uluaonga ma whaiaonga o la tau le la tāpena i a la tau ngā luenga i whai ia mal sota inga o la tau i a uluaonga na i la tau asesiaonga mātua i te tonu le nuu e o mai i le aonga a wale au inga o ngā luenga o la tau fanau ia o le pule aonga foi la lela am fai foi il tonu ia o le ale le awala o la fai ia la to le sok e na ia aonga lo leva na ia la to po kala me le mudo so la ko reactivate mala mudo sla ia pe afa pe o le fina ngano ngal pule aonga ia fa pena na fa tino ile ngaluenga mo le vaiaso fo ai mo le terminate o nga lai tasil vaiaso o nga lewa mai le fai unga Kapeneta but e te tau foi ala o ia mātou na mātou tāpena. Te ua te me tonu ale na fsini mai matai dinga. Te ua te wha au ia le foi tau whinga o aonga ia me la nai tāpena i foi le tātou Matāgaluega. Toi lua fsini, wha marulu atu o nga e foi le si le toi fai foi o pisa si ne tot. O le lava o tanga vaia o le winga le o le level 2 le na ta o le Matāgaluega o nga la toi o le ta ofi o le fanau i le fale o lo nga lulu e pe a faia o nga maulua onga how they do their delivery how o le faitalia na pula o nga male male ainga faia onga o le nau ta inga ia alu pe nga luenga i alu fanau e fai foi e le pula onga mal faia onga i le aso e toe ao mai le ngaluenga
me masani ana le ngaluenga ia faia ai ole vaile le tatum tangaluenga ia faatino le ngaluenga faatino awane ia ile mele na tula ai mai ile covid o le au foi ni avea foi le fa mai o le fa pe lo la ia o le faina faatino le ngaluenga e tal tonu o ia ni so faia onga ma ua onga ma nei fanau o lai mama ia tangta la na tawan ta fio pe a tato umai lai malosi a faia o faia onga a lela o alu te amata na unga luel vaiaso la lia pa mo ele o se aso livi you know o like this out te fainga wenga ele o se aso ya tuena faital no anga I tono le staff room it's a working day. It is a working day, and so o nada lenga na wel mtanga luenga. You go to work. Alu fai longa luenga. Yeah, so no mai lo sunga fai au. Five time tai linga. If I'm more le fa posa nga luenga o nga le pa wala se sengo le mode le teaching le mode masangia face to face it tono al potuaonga alela at sui desi wala so ele ese swing le nga luenga fa mo le mtailing Thank you so much, everyone. I apologize again.